Cherani simi ogra shikla sikli jotono bubagrano koplai khlainani bagai kholawo ongkholaijak kaisano naharmung bwskangni chongmaribo bubagrano koplai khai hani bwsarokno mwthangnani obo haitino Krishnapur constituency amsayo Tripura mothani adongrok noknogo thangui awimung khlaiga asu simia bubagrani kok pirmani logi logi bubagrano hamjagui thanchani banar borom phaika khung bwijisar nukhuni khorok sara charji buta koktoma thuni bwskango Tripura mothani adongrok saka CPIM BJP IPFT bodol hini tabo kebo kerikha tabo jotono thansa Ini kita yang sebenarnya formal door-to-door program, ini kita program awareness, lepas program ini macam ni foreigner turis jauh tu di perasaan yang ini, ini door-to-door program guru lain tunggu, ini Bidang Sabha election tu announce kali dah 10 tarik ini program board itu pas lain ni dah. Apa ada lain sebab pasal yang kah? Sebab sana yang dia sana apa nak itu, di Pramoh thani candidate je nak apa itu, dengan iPhone buka kan ya, mau thano budi deh. Di ba, hamba ya tu.